May tata nga na panunot mo, Andres. Tata, madikpay la sa mga ayon ta planom. Madi ata. Paiso aja bagbagana. Ano ti masagasamid ta. Mangdadail ka la ti tao. Kakaasim ta gadi agbayad ti tax. Yeah! Tax? Tika mo sa awan, tax tayo ti kwa. Gamitin tayo di project. Tukit na dagjayan. Nagrigat at pakatawa, nagrigat at video, tapos ibasda ka pa tapos saysayangan talaga di tax sayaw. Ha? Madala sumsumrugain. Tudarat talang rudain. Oh no! Woy, nagadi taxpayer ti pagal-alanda ti pundo dadjay. Susi ka, hang sumalsalin nagadulang aron nga kurap ti lubungan, rumamang kapay. Tumpak anyang bagana ni Baak. Yeah! Kita nyo mitagadi mapasaktan nyo nga tattao Okay, kasta tunan na tagibagbagayo kanya. Ano mga kontraktor Libur lang ti sarakak.